жеттік, чөнки сезне күрәсебез килә. Һәм әлбәттә инде мин хәзер менә монда сәхнәгә минем яраткан бердән-бер самый любимый апамны чакырам. Лилия Махмутованы һәм менә шушы җырыбызны без әти-әниләргә багышлыйбыз. Кабыз давай, җаныкаем. Әти-әниләр сау-сәламәт булсыннар, озын гомерле булсыннар. Алар яныбызда булганда безгә шундый рәхәт. Әйдә музыканы кабыз әле тиздән. Кадыра! Хөрмәтле дуслар, әгәр сезнең бисез килә икән, миңа кушылып бигез. Кәрәзәгә илгән ак шелтәләр, күрәләр ерак-еракка, әткәй көлкедә мине диеп, кайтып киләм әле кунакка. Сизелми дә үтте балачагым, судай акты яшьлек елларым, тик күңелемдә һаман яңгыр әткәйемнең моңнары. Сизелми дә үтте балачагым, судай акты яшьлек елларым, тик күңелемдә һаман яңгыр әткәйемнең моңнары. Ишек ачык, ишеге нурлы, яңа пешкән икмәк өстәлдә, әкәм елмаюын күреп, йөрәгемә шатлык өстәлә. Сизелми дә үтте балачагым, судай акты яшьлек елларым, тик күңелемдә һаман яңгыра әткәйемнең моңнары. Сизелми дә үтте балачагым, судай акты яшьлек елларым, тик күңелемдә һаман яңгыра әткәйемнең моңнары. Сезне күрүп үзгәргән бит, күңелем шуңа куана. Мин бәхетле туган нигеземдә, әткәм булган дөньяга. Сизелми дә үтте балачагым, судай акты яшьлек елларым, тик күңелемдә һаман яңгыр әткәйемнең моңнары. Сизелми дә үтте балачагым, тик күңелемдә һаман яңгыр әткәйемнең моңнары. Бик зур рәхмәт. Менә безнең якташларыбыз язалар мәшһүр Хәлил абый белән Исламия апа горурланып күзәтәләр бугай. Бик зур рәхмәт. Шундый матур тавышлары. Рәхмәт. Горурланабыз. Нинди матур кызлар дип язганнар. Бик зур рәхмәт. Менә тагын алдан бирелгән бер сорау бар иде. Сез шундый гаиләдә туып үскәнсез. Әниегез Исламия Махмутова, туган апагыз Рузия Мутыгулина, менә алар фонында шундый дәрәҗәдә йолдыз булырга сезгә бик авыр булгандыр, бик җаваплы. Ничек менә шушы процесс узды? Җиңел булдымы? Ничек менә бу үсешкә, бу дәрәҗәгә барып җиттегез? Сез үзегездә атказанган артистлар да шундый әни, апа фонында авыррак булгандыр бит инде. Әлбәттә җиңел булмады, әмма ләкин biz ул планканы төшерергә тиеш түгел. Шуңа күрә без ул планканы бары тик күтәрергә генә тиешбез.
Amin. Biz ышанабыз шулай булачак. Amin amin şulay bulsun. Sen bulan mısın? Biz hazır işimiz. Biz hozir chiqib turamiz. Rinat Qo'rayda o'ynay. Rahim etib qarag'iz, tinag'iz. Ринат Шамси специально senin için özümün розовый mikrofonumla kaldıram. Әйдә güzel alkışlап kabul etdik. Rinat Şemsetdinov bizning Tataristonning ot qozongan artisti Qurayda Papuri. Ринат кайчан Курайда уйный башлаган ул дип сорыйлар безнең тамашачыларыбыз. Курайда мен инде бала чактан ниченче класста окуганмындыр хәтерләйм, әллә 7нче класс булдым, 6нчы класс булдым, шул вакытта берлинде. Үзем сыңган чаңга таягыннан Курай ясап, шул Курайда уйнарга өйрәнеп, аннан соң иптәш малайларны бергә өйрәтеп, район күмөрстадында җиңеп та кайттык әле без, моторын әйттереп. Субханалла. Хәләл җибетегез белән кая таныштыгыз? Хәләл җибетем белән без таныштык театр училищесында.
Biz ikinci kursta okuğanda ol kelip kirdi bizning kursga ham biz shunda tanıştık. No birinchi ko'rganda qo'shiq bo'ldim deydi tamam. Albatta Travmalarni bizni muzika birlashtirdi. Men Qorayda o'ynayman, u fortepianoda shu aytlar biz duetim, anasi bir qizimiz bayanda o'ynaydi. Trioga aylandik, ondan so'ng boshqalar qo'shilib shunda butun kursimiz bilan biz jig'lab, beyib, motor ettirib, ko'ngillashib bo'sh vaqtlarni shunday o'zdiramiz. Buni shundan yoqin aytib, anim turadi bir yoqda, Kirovskiy rayonida yurtlari yanacha, qo'yib bir yoqqa ketib beri boshladik, birga kelib beri boshladik. Do'stlik muhabbatga aylandik. Kanalar, demek muhabbetin negizinde dostluk da bularga tiyiş. Şın do'stlik bo'larga tiyish. Mana şın dostlar bizning mında opalı singilli, jizneli, bugün mında oila bilan keldilar. Mahmutovlar, Shamsilar, biz bek shod, shoy qabul etib tag'in qo'llar shabib alqishlab qabul etgani. Mında bizning kechamiz davom etadi. Hozir Birga bo'laylik. birga bo'laylik. Hozir o'yindan o'ymoq bizning нашумевший o'yindan o'ymoq bor betinde shundan bir kichkinagina iziq. Tak. Badrieva keldingmi? Shamsiy Abdurahmonovich, начальство chaqirgach kelirga bo'ldim endi. Durust Badrieva, начальствоni yoratilar ham hurmat qilyapsiz. Da, Badrieva, sen eshitgansing, deymi? Ildarning Amerikada tug'anlari topilgan. Так вот, shuni hozir shuning turida syujetni Moskvadan kelib kinoga tushirgan ishlar. Mana shu. Men bek shod. Причем мында Сара Садыкова, Endi Sara Sadikova. композитор ham jurchi. Ni при чем? Sen menga shuni aytaymi? Men munda ni при чем? Так, Badrieva, sen давай boshimni qotirma, yema. Несознательный личности bilasizmi? Ey, qo'y endi menga, endi qo'y. Bizning ovulni butun Rossiyaga ko'rsatashaklar. Anlaysanmi sen? Так что rayondan shotiratib aytdilar. Bu на высшем уровне bo'lgan teshdilar. Так что Moskva televiziyasiga kelib tushgan vaqtda sen Ildarning xotini bo'lib o'tirasan. Mana shu. Nersi? Senesi Abdurahmon Shamsiyevich. Shoirasın meni? Shoiram? Ko'raman buni. Mana shoiram, mana ke shoiram dedim. Burnuma qizish qorg'ana kiyasib qoldi. Shoiram. Ketendi bo'lmaganda ketendi. Ketendi. Bu bo'lolmaydi şimdi. Bo'la Bu Badrieva. absurd bit bu. Badrieva bugungi dunyoda borisida bo'la. Hayır. Sen derse söyleyeninin kulağını işitemi? İşte hem men real problemini шығу yolun taqdim etaman. Nendi problema? Mende mesela nendi problema da yok. Siz nerse onda şaşa başladınız mı? Vlast degeçte nişik kılanırga bilmesiz mi? Siz nerse menden oyunlaşı xotin yasamakçı olasınız mı? Qanday söyleysiz sen Badrieva? Nerse işitirge tileger edersiniz siz. Şu zor haber işitgeç, şatlığından oyununuzga barıp asıllanar deyipme. Badrieva, jon kesakka yem. Men bitindi bu problem bilan bir otda jafalonam. Menga demegaylar o'tan xotin qiz topamiz. Qo'yan tabirga. So'ng butun normalniy xotinlar ana kuyovda. Yosh qizlarning yigitlari bor. Rizo bo'lmasa so'ng evlarga borib yolini olmay bitindi men. Yaş boyunca sen yine doğru giresin. Sen yine, tüm boyu yalğız. Boyun var, kıyafetin var, gövden yeterlik, yalğız, kort kız, bana degen var. Sen benim lişmi tırmış vakısına yana. Koşan dedim şunda parlı bulurman. Sen Badrieva, sen zinkarısın. Ben sana silos olup kaytırmam. Silos. Özüm lişni. Ha? Abdurahmon Shamsiyevich. Hayır. Ну, Ilдар ilmen individu. Pişmegen, şibirgen, bir ko'nglim tortmaydi şuna. To'xtali Badrieva, sen deysen ana kuyovga chiqagan qo'shmen bir 2 kunga fiktivniy xotini bo'lib qana o'tir deb televideniya tushiradi. Mısın savsem problemi to'g'ilindi. Ayi? Abdurahmon Haydi ko'rsa. Qoralarni agarki u degan deydi. Ne dedi? No,
Deydi degендей. Belki o hatan kızlarını yaratmıydı. Qo'yan beni. Ansı meni baraber. Ana o'zing tekshirarsan shunda. Sen? Yok, endi Abdurahman Şamsiyeviç. Tillersen ne saçlayız? Hele Kazan'dan alıp qaytırız ana hatan. Eminim bütün respublika risvay qalarlı halim yok. Badriba to'xtala seni gaz. Kirdim hali. Abdurahman Şamsiyeviç. Özünde, gazında, ildarında, kirekmez. Ağız teline, var gitmemden. Var, sürmem de, başıp getirip. Gaz kaygısının emrinde. Munda polным ходом. Мәхәббәт тамшылары бара. Абыздағай. Әйдәгіз, біргелешіп, рәхәтләнешіп, бейбіз һәм жырлыйбыз. Әміне мұнда специально подписчиклар үшін міне шушы жырны башқа. Қабыз бағыркейім. Biz tamaşaçılar yazgan sözlerini jitkizemiz artistlarımızga. Leysem kinolarda kubrektiş, bir ışandırıp oynayısın, sitişken kinolarına qarayız. Konsert kabul etirge şu kadar jingil, vadi, o'zi biz shabara, aferin deganlar. Hamma mında bir 15 kishi
Andreyka turunda anekdot. Kimdir Andreyka kim o? Andreyka kızıksındırdınız. Leysen sile güzeli Andreyka'nı dile. Biz o Andreyka'nı bilmeyiz. Это точно миңа. Bu sıralar. Eye. Karama. Emine. Ne diye Andreyka durumda söyleyeceksin? Andreyka turunda anekdotunu sile, pожалуйста dile. Andreyka. Все anladım. Javit'ke vargan edik. Oy men bir cemaat anını diye ezirlemedim. Ha isket düştü. Hazır isket düştü söyleyemem. Yok baka hazır men alaysa bilen. Biz hazır sahnege yanadan bizning yaratgan motor, şiber, jiznimni, moyaqlini bilan tatar jigitini bilan chaqiramiz. U bizga pura o'ynaganda men Andreyka turunda hazır isket tushiraman. Oynaysınmı Rina? Oynayayım. Oynayacağım. Jin motorlar, jin tepkiler. Şive.
Rehmet, mına Rinat turunda da sıralar bireler. Rinat Koysiyak'tan, anlarımızın tenis kalimulun Rinat Şeli'den o dip yazıcı vergen. Hem mahsus özünün selamlarını bildiren. Dürüst cemaat, benim çalışım Petres Reyna Şalaoğlu'ndan. Lakin ben şulayla erki yağın özümle kirip kabul ettim çünkü ben erki kiyağı. Subhanallah, biz bik yaratağız bizim Elki rayonu kiyevlerin. Hem de mına Kuray'da nişlap oynarga buldunuz. Sizin şırda kübrek garmunda oynağanlar bitip sırılar. Nişlap Kuray'ga ihtibar ettiniz. O dişikti beytiler, benim подсознаниеға орнашқандар енді. Менің әбей қорайда ойнайтырған болған. Мен аны ойнаған бір тапқырда естімедім, бір тапқыр көрмедім де. Міне өздігімнен қорай жасап, өздігімнен шын ойнарға үйрендім. Ол нешекер? Sizin icadın devam etkensiz, rahmet olsun. Mine yaş bunlarga, bugün mektep bitiretirgan balalarga nidi kengeş birer idiniz? Bir kengеш, bir нәрседен қорықмасқа, көкірек білен еріп баруға дүнияны. Шонсыз қазіргі уақытта bir нәрседен шәр болмай. Қорықмаса керек bir нәрседен de. Bir nereden korkmazsa, evine bizim bugünkü artistlarımız, bugünkü apalı sinirli kızlarımız, şu korkmazsa diyen cümlenin delili, alar korkmıyorlar, alar alga varalar, yürüp çıkalar bizlerin energileri bilen. Mene biz sağlığında hazır sahneye şakırabız, özümüzü yaratkan leysenimizni. Мен Олеговчилерге шықтым. Андрейка туралы. Андрейка турында. Сен шығып бол, ол мұны. Орындықтарын қоя тұр пока. Мен пока Андрейка турында сөйлей башым. Bir жігіт турында, бір жігіт қазір урам бойлап барады, бір абзыйны көре, бик серьезный, бик ол білем. Бұл да албетті менде ярап. Бик серьезный һәм бик ничегәле не дисез? Короче, бик серьезный. Фәлән эш, хәлләрегез ничек ди инде? Теге җегет. Фәлән эш бик моңсу гына бара, бик эй хәлләр шулайрак кына инде дип. Теге малай нишләп, нәрсә булды? Малай иләнә, шатланырга кирәк бит, малай иләнә, шундый зур бәхет бит инде, шундый шатлык. Менә хәзер туй ясыйсыз гөрләп, бөтен дөньяга ишеттер. Нишләп соң яшь нинең кәләшнең исеме ничек соң? Андрейка. Татар булмаган икән да, татар булмаган икән. Деген анекдот иде бу. Мин аны, конечно, бик алай матур итеп сөйләй алмадым, дигән нәрсәгә шикелле. Ләкин, Zamança anekdot, bik zor rəhmət. Mənə 15 kişi sıradılıysan şu anekdotunu. Mənə yakdaşlar, hürmetli tamaşaçılar, sizin zakarlığınız boyunca bizim Leysen şu hətli matur anekdot siledi. Hatta programmağa da kirmə gəldi. Is kitkиш, rəhmət bik zor. Mənə hazır indi biz Gayni! Kim davay? Gayni! Zemzemiye, davay. Gayni! Мен мында. Qorali. Sen mında oturasın mı? Мен мында отырам. Qorali men ekan. Şuşa Çeşme boylarında Habib Rahman bilen nerselerine sileşip oturdu ekan şu kadar da motor bulup görüneydi gözlerime deldi burun. Yadırık kaderli, yamırık gövdeli, oh bigrek temli berenge. Tekkimin ayınladı beti, kekir boyun. O vakta boyunda tutturulup kuretirgan edi şabat ağızdan. Şabata tulayık sen caniniga bayıp, hem diye eğlengen buldu. Hem diyenin o kalfağı, yama paralgan şağı. Hem diyege söz etmegiz, zihni taralgan şağı. Hazır özünün kalfağı tiyip çıkardı, tepkilikte yeri. Şu kerek ama benim kargışımda çıkandır. Ey
булыр иде бит эй. Белмим утырган булыр иде микән. Менә көннәрен утыргансың, әкияүгә бүтәнгә чыккансың. Çıkmadım men. Urladılar beni. Urlatkач урлыйлар инде. Һәм әйдигәнгә кайт дигәнсең. Hayt degende hayt demedim mi? Benim konuma ne? Habib Rahman'dan aydı. En iyisi bir sözleri işittirip yaptı. İmiş minusa, aklı da kırılı şıktılar, dili soğan tili bilen bir degen. Malayın ona illense bir de rahat görmez. Nesilleri bilen noşar usal diyen. Allah'a şükür. Nesilimiz nesilimiz kibet. Bulmagan şilpişli irlerin boyunların. Mene şulay ettirip beylep koyamız hani Allah buyursa. Allah'a şükür. Dilimde ağzımdan bir de çıkmayı. Kışın boyundan şırmalığına yok. Kol elini işi beyledim sanayım ana. Elisi gayipli. Hey ne? Malay da olsun işte. Eti deyip güne turur yüzüne. Üz bağlarından işitmegen motor yumru sözlerine işittiriydi. Kit indi gayni, kit. Meni de özün de bakatsız etti. Kartoşku bilen! Yurtqa kir, әле сың түгелде. Sındır şu sındır, yazmışlar şuldur. Sındır şu sındır. Hazır korkmayıp bana. Nersege kiregi boranım ya. Нинди кортаю әле сезгә, нинди кортаю? Anası şulaydı. Yürek bir de kortayı bit. Haman 17'degine. Kortayım men nisin yürek. Mangaylar sırlansa da. Öttü yaşlık jülerlik deyip. Jırları da jırlansa da. Yürek bir de kortayı bit. Haman 17'degine. Buna Allah'ı bilsa balayla üstü jiter. Ülenir vakıtı da jiter Allah'ı bilsa. Ey, син бигрәк кызык кеше инде. Артист кыналаса каласың, ha? Hey, bolduraydım men. Boldıralaydım. Etiyeni jibermediler. Yerisi yok kışı işlemi kışı kıdırıp firmadaşlar dediler. Mene işlemi mende hazır. Ondan sonra deyip kekrim uyun, berengi burun. Gitme. Sen gitsen men işleyim. Ulem. Dedi. Gayni. Ulemi. Yaşay. Hey. Unutasım yok ölgende de. Gürlerge kırgende de. Doğru ver. Kırlarını şayfarga alıp gelgen idim. Senin bilen silerşe. Şayfamayda kaldım indi. Yorar eyde koydik. Şileklerin bigрәк модный син. Koronavirüs degen bulalar. Karasın bana. Jitekleşip kiler. Kara senin maskın koyasın. Nişek maskını giymedin. Maskını giyip koyduğuna gerek. Yaştan soğuzlap olmasın kalsın. Ey. Unutasım yok ölgende de. Gürlerge kırgende de. Dolu birisi. Bravo, big zor rahmet. Vıt işmasam buldıralar bizim erkek kızları. Talantlı nesil, rahmet sizge. Liliye Leysem super, rahmet. Biz bu atrofni yuqağına oynamadık. Bu Emin'in ruhuna dua bulup barsın Şekimana. Bu Mehabbet Çeşmesi degen spektakllar özük buldu. Biz onu Eni bilen oynaytırgan edik. Emmelekimne Eni yok hazır. Bizning var siylegen eybirlerimiz, oynagan atroflarımız Eni'ge dua bulup barsın. Amin. Hem biz barlık tuğanlarımızını, barlık tanışlarımızını, dostlarımızını şuşu Ramazan ayı bilen kutluysabız kile. Tutkan urazalarımız mübarek bulsun, Allah Teala'ya barıp jetsin. Şuna göre barımızı da bayramlar bilen eli uzgan
9 may Җиңү көне белән дә котлыйсыбыз килә. Менә әле 75 елдан соң да менә кайбер каберләрне табалар икән. Шуңа күрә без өметләнәбез, бәлкем безнең бабайны да табырлар, әти ягыннан инде өметләнеп калабыз. Кем белә, бәлкем менә сугышта юкка чыккан дип хәбәр килде инде, табылмады, әмма ләкин әле өмет зур. Шуңа күрә көтик җәмәгать, бөтен дөнья бөтен өметләнеп яшик. Бүген bütün kılgan dağalarımız kabul olsun, dileklerimiz kabul olsun, dileklerimiz şınğa açsın. Hazır indi. Yetkiyelim, bizim bilemeyin. Hazır indi. Әни яратып тыңлый торган җырны башкарам. Шул уйнап уймак сериалыннан сагынам җыры. Һәм сезнең өчен хөрмәтле дусларым, подписчиклар, ерактагы дуслар, туганнар, бәхетле булыйк. Sine soğana
рәхмәт. Шулай сагынабыз шул. Сагынабыз. Шундый әнигезне дә искә алалар. Үзегезгә дә рәхмәт әйтәләр. Тавышыгызга, иҗатыгызга бик матур җыр, бик мәгънәле җыр дип язып җибәргәннәр. Рәхмәт. Менә безнең дә бик зур рәхмәт әйтәбез килә әлки якларына, чөнки алар әнине поддерживать итеп торалар иде һәм бик зур рәхмәт. Уйнап уймакны төшергәндә бик булыштылар. Ике фильмда шунда төшердек. Алла бирсә, менә бездән сорыйлар, өченчесе буламы, юкмы дип сорыйлар. Телиләрдер, Алла бирсә, менә ничек булса да утырып, шушыны туплап, язып бетереп, өченче фильмны төшерәсе бар. Шуңа күрә Әле алда, әле без Шуңа күрә без сезгә ярдәм сорап килсәк, сез бездән, пожалуйста, качмагыз инде, яме? Үзегез сорадыгыз, шуңа күрә Алла бирсә, сездән булышу, ярдәм кулын көтәбез. Хәзер инде әйдәгез, әзгенә дискотека оештырыйк әле. Без соңрак моңсуланырбыз, хәзер Canım değsem, kışağıma alıp seni bağlar. Kaynar hisler berendiripsem, düşlerine kırsam aşılanma. Min bittiğine canım bir sağlama. Iskelene girip anda olmay, suyuklarına bin yanar. Oh, düşlerine kırsam aşılanma. Min bittiğine canım bir sağlama. Iskelene girip anda olmay, suyuklarına bin yanar. Yakası bir geliştir, Düşlerine kırsam aşılanma. Bir sarıldım seni canım değilsin ki köyüne yatsımalarında. Eğlenik şıkkalı bilsem. Düşlerine kırsam aşılanma. Min bittiğine canım bir sağlama. Iskelene girip anda olmay, suyuklarında bir yanar. Oh böyle düşlerine kırsam aşılanma. Min bittiğine canım bir sağlama. Iskelene girip anda olmay, suyuklarında bir yanar. Aşılanma, hey hey, na 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 na. Düşlerine kırmam aşılanma. Büyür yanlarına, yüzüm parma. Kullarını al, kullarıma. Yüreğini kafalarıma. Düşlerine kırsam aşılanma. Min bittiğine canım bir sağlama. Iskelene girip anda olmay, suyuklarına bir yanar. Oh böyle düşlerine kırsam aşılanma. Min bittiğine canım bir sağlama. Iskelene girip anda olmay, suyuklarına bir yanar. дип, Bravo. әзгенә бейіп алыйк. Bu süper buldu bu. Bu jır buldu. Менә монда сезнең җырыгыздан шундый
Сұрау туды. Дус кызыма киңеш бирегез әле дип сорый безнең бер тамашачыбыз. Ага. Ике егет артыннан йөри. Кайсысын сайларга, җырчысынмы, кооператорынмы дигән. Кооператорны сайла. Кооператорны. Чөнки менә коронавируста вакытында менә без бит хәзер өйдә утырабыз. Онлайн концертлар, онлайн акча эшләп булмый. Шуңа ал кооператорны. Аның акчасы буладыр. Менә бу инде безнең дип профориентация шикелле дә булды. Кооперативный институтта кооператорны сайлагыз диде безне Ләйсән. Соң шулай булмыйча, артист тормышы дөрестән әйткәндә бик авыр ул. Ул белән күрә шулай гел елмаеп, гел җырлап, гел биеп җырлыйлар дип уйлыйлар инде. Теге матур-матур күлмәкләр, ялтыр-гөлтер. Кызганычка каршы менә шушы барсы да ул шундый зур хезмәт бирелә. Сәхнәгә чыгар өчен, сәхнәдә булыр өчен. Һәм без шуның белән шатбыз, безне шушындый концертка чакырганыгыз белән. Без шуңа күрә шатланып килдек тә. Бик зур рәхмәт. Без Чөнки әлкиләр, үзебезнекеләр һәм гомумән халык мондый концертларны карарга тиеш. Алар бит инде гаепле түгел. Безнең илдә менә шушындый кызганычка каршы шушындый ситуация булганына. Хәзер инде күп сөйлим. Хәзер әйдәгез Лилия апа белән Ринат Шәмсине сәхнәгә чакырам. Чөнки хәзер өзек булачак. Гөл Шаян спектакленнән. Каршы алыгыз. Kim var? Bu benim meskenegez. Rahim ediniz. Uşuğuz geleme. Sizge tağın kim kirek edilsem? Sizden başka bir kimde gerek tügün bana. Gül şişegim. Siz bir kızık kiyingensiz. Kola okumuşlar konak kavarganda şulay kiyini veriler belli. Sımına gidesin mi? Sımına bana kişi gözüne çalınma şimdi dedik ki geleydim. Niye kişi gözüne kurundan kurgasız? Koraklık itirge çıkmagansızdır bey. Oğul halkının gadetini aşağı bir tanım. O bit gaybet. Silerge ne yapmışan? Gayret de silemegeç. Nindi kızığı var indi bu durmuşlan. O kamaganlık. Nalanlık. Estağfurullah. Bu. Nerselerini sana karışak gideriz. Gitir aşkımın sağısı, solağısı. Koya getir karşılayayım. Men bit bu yurtta мәңгі қалырға риза болар едім. Hey! Sizni şu kütelerini tugulmuşsun bunda? Koya! Kul boyunda. Ne de kul boyu? Kim kıtsın men anda? Miyavşa diyen kızını kul boyuna şapırgansız deyip işitken edim. Oy bu oğul halkının qarangılığı. Gaybet nичек saralamında. Indi qaralgan mene. Utsuz tütün bu. Ay men bu kız bilen bilesin ne söylesip turgan idim ay. Bilesin men bittiğim oğul turmuş turunda bir kitap yazıp qaragan edim. Sonra bir oğul kişilerle tanışır ha. Onlarını ilerlemeye gerek mene. Matur kızlarının var. Ay ne diyeyim motor kız kaya көргеніңіз бар sizin motor kız. Siz barında bir kimle gözüm düşmemeli. Siz benim yerim varlığımı bilesiniz mi? İşitti. Bilip durunuz. Onu künnükşi Ahmet dile. Gündükçe. Aşağı şimdi motor hanımla ilengen. Şunlar biliriz. O ayı gibi kışlı taza. Tabii değil. Lakin benim mahvetim. O bir mingi kara kıştan da korkanıp derecede tügül. Şunda biliriz. O günlük şimdine tügül bir künçüde. Aşı ışıksama. Gözüne kara kurnatıgan tügül. Hazret malayına tügül patşa malayı deyip de durmaz. Eğer de biz sizin bilen ikimiz de bir sözde olsak, o bizni bir neçe almayı. Eğer de ben onun bilen bir sözde olsam ne? Olay bu mümkün değil. Eğer de olay bulgan bolsa, siz benim de şakırmagan boluydunuz. Men sizni kisetip koyar için çakırdım. Sizni de imgettiresim kelmey. Özümün de başıma bela olasım kelmey. O meni sınap qaraga tali. Yani mesela korkaklık ülbe. Evet o hatında korkaklarını yaratmayın. Estağfurullah. Benim mahvetim size arada şu kadar güçlü ki o resmi, o böyle korak işten de korkaklık rezalet değil. Ben bir tane uzun kırış tüküreğimde korşalığa her vakit ezdir hazır. Onda kimdir var? Kim olur eken o? Ha? Ahmet'im kattı. Ahmet? Ahmet'im kattı.
Bu min Ahmet. Koya barasını işitsin. Ишекне ачам. Aşağı bildik. Sana. Oy. Не иштейсің? Koyamızını kıstırıp koy. Koyamızını.